дівчинкам слово. Це дуже. Ну а мы починаем подорожжа по сторонках книги «Светлые дали родного краю». На страницах 34-39 размещена статья Ивана Афанасьева, заведующего кафедрой русской и мировой литературы Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, члена Союза писателей Беларуси, поэтическое зодчество Изяслава Котлярова. Размышления о творчестве и судьбе поэта. В публикацию вошли некоторые стихи из поэтического двухтомника Изяслава Котлярова и Софьи Шах «Диалог, диалог». Это не прямой перевод с русского на белорусский, а именно диалог, разговор двух близких людей. Ты — Софийский собор, я лишь твой прихожанин. Есть престол и притвор, есть небесный хозяин. Прихожу не в толпе, или это мне мнится, быть собою в тебе и дыханием молиться. Здесь, где память жива, вопреки всем помехам, ах, как гулко слова повторяют за эхом. Даже если молчу, ты молчание слышишь. Зажигаю свечу, ты в ней пламя колышешь. Этих слов не забудь в дальнем времени скором. И не Софьей, не Софьей не будь, а Софийским собором. Адказ Софьи Миколаевны на гэты заклік сэрца паэта. Якімі сцежкамі шляхамі, якімі, Божа, берагамі мы ішлі адно да аднаго, ішлі адно да аднаго. Якою скрухаю турботай, якою, Господі, бядотай перапаўняліся гады, Нястачы, горкасці, трывогі, памылкі, роспачы, знямогі. Як доўга выпрабоўваў час, так доўга выпрабоўваў час. Сушыла, сцюжыла, дажджыла, глушыла, пляміла, сляпіла. І вось мы разам, не дай Бог, нам паасобку зноў дарог. Паважаныя сябры, на нашай сустрэчы прысутнічае Софья Миколаевна Шах. Жыццё складзена так, што не заўсёды падпарадкоўваецца нашым жаданням. Лёс наканаваў гэтым цудоўным людзям дарогу паасобку. Амаль 3 гады, як скончыліся зямныя дарогі Изяслава Рыгоровича. Але ён жыве ў памяці людзей, жыве ў сваіх вершах. Давайте прывітаем нашу землячку-паэтэсу, гонар і славу нашай светлагорскай зямлі. Народилась яна тут, зусім неподалеку, у вёсцы Лясец. Мы крыху про вас расскажем, а потім дадзім вам слово. Калінкавічскага района. Софья Шах – аўтар паэтычных зборнікаў. Яе асаблівасць, адметнасць, выдатная, цудоўнае валоданне беларускім словам, а таксама напісанне вянкоў санетаў, што з'яўляецца вышэйшым пілатажам у паэзіі. Патлумачым крыху, што такое санет. Санет – гэта верш з 14 радкоў. Вянок санетаў – гэта 15 вершаў па 14 радкоў. Кожны наступны санет пачынаецца з апошняга радка папярэдняга, а 15 складаецца з першых радкоў усіх 14 санетаў, якія ўваходзяць у вянок. Але лепш пра гэта ведае, канешне, сама паэтэса. Ёй дадзім слово, калі ласка, Софья Миколаевна. Я у вас першы раз менавіта вот у гэтым памяшканні, у гэтай цудоўнай бібліятэцы. Я здзіўленая, што яна такая раскошная наконт кніг. Вот колькі я бачу этих даведнікаў, энцыклапедый, это так здорово. І наогул, вот калі параўнаць, я только, конечно, где бываю в библиотеках, я могу параўноўваць з бібліятэкай сваіх Азарыч. Вось. Ну, так что ваша не уступае ни в якім разе по такому, ну, и дизайну, и
расположению стеллажу и наогул вот по такой утульности не наступая. И это приємно. Ну, что сказать поближе до книги. Справа в тым, что я так само не ведала, ну, конечно, я в своих справах. Не були на той презентації так само, як і ми, так? Не, да, на Даже Олександр Павлович презентацію не в був. нашому городі я не була чомусь, ці я відсутнічала, але це вже не важно. Коротше кажучи, коли Людмила Федоровна прислала мне такую афишку вот, с назвой этой книги, а після ще і увела в курс, что это за книга. Вот, оказалось, что в этой книге и артикул Ивана Миколаевича Афанасьева. Хотя я про этот артикул ведала, и коли он рыхтовал, и он со мной раився на конто этого артикула, раився, які вибрати вірші для ілюстрації в этой книзе. На жаль, Иван Миколаевич Афанасьев у минулой осенью так само отшел. Ну що, ведаєте, я багато говорити, мабуть, і не буду, затягувати ваш час. Покольки книга називається «Світлі далі родного краю», то я натхнилася навіть і написала вірш ось, по этому першому радочку. Ось я з вашого дозволу зачитаю. І наогул я вибрала вірші, які свідчать про наші ті світлі далічі, нашого того родного любого краю. Іменно такі вірші. Ну, коли ласка. Ось то, що я, дякуючи книзі. Світлі далічі родного краю, вірш розспівом об їх промовляю, так огарнули душу мне яны, с той малолетней моей давнины. Светлые далечі, милые родимые, роста недовгие, з ёй немагчимы, так уросла уже в свядомасць яна, белоберозная шир сторона. Светлые далечі думных обсягаў, прага добра им шчаснасці прага, так звыш сподоблена ими уже лёс, что не позбегнуть удячливых слез. Светлые далечі родного краю, раю мой величний, любосний раю. Ось, дякуючи Людмилі Федоровні, вірш. Да. Є ще один Ну, вірш. і так само на цю тему. Не вабять щось далекие країни, ані за мор'я, ні за океан. Усі дівоси, зяючі чужини, затьмить родимый ветер, де туман. Усі дари земель благословенних, усю екзотику того життя заслонять родний дождик заваконний, де звичний шолох родного листя. Куди мне тыя пекності ландшафти, шляхи дороги до бучних кутов, калі хапає любасной улады Господних стежек, что ведут домов. Да. Ну, ось ще така замальовка. Заклопочений птушиний свист, разлагоджений зеленый лист, белый, желтый и ружовый квет, де трави таємний перешепт, лето незмовкальная пора, теплых древ шурпатая кора, прохолодный, тропетливый тень, с дня в день, из ног из дня в день. Перекаты тихие раки, поле стежка вдалеч на простки, меж хмуринок сонячный блакит, найдорожчий у свете краєвид. Хочется что-то. Ну ладно. Буде раннее світання, буде позднее змеркання, звикла день з земними ж їх, западе і узрок, і услих, на заблитаной стежине горкость некую покиня, на бесконце и промой радость с легкою журбой.
Липы стройно и осины, меж прогалин бездань сіні, раз зірнеш ці 100 разов, хваляванне зноў і зноў. Вось нятленная раскоша, лепш за гэту быць не можа, далеч шыр і вышыня на жывым улонні дня. І апошні. Ой, простора ты, ой ты простора, ой ты свет на зыходзе зімы, што было невыноснага учора, сёння быццам пазбыліся мы, і ўзіраемся ўдалеч збавенна, і расчулена слухаем шыр. Гэта ён несумненна, баганосны прад намі эфір. Вось ён поўніцца ў фарбах прасветлых, вось ён свеціцца між сівізны, у полях, у лясах запаветных, напередадні новой весны. Вось ім дыхаюць далі абсягі, вось небёсы струменяцца ім, і знікаюць нядаўнія страхі, у ледзь бачны здесь прыцемак дым, а не скрухі ўчарашняй, не з моры. Зноўку іх перажыць памаглі звышмагутная сіла прасторы, звышадвечная ваба зямлі. Вось якая наша прыгожая наша зямля, наш родны край, які нідзе падобны не сустрэнеш. Ён адзіны, ён радзімы, ён любы. І дай Бог, каб ён такім нам і заставаўся, каб ніякая хмара, навала, жудасць. Ну, не буду падбіраць больш гэтыя словы нехарошыя, чтоб не кранала нашу зямлю. Нам хапіла ўжо ўсяго, мы это ведаем, мы это помнім і павінны помніць далей. І я хацела б, тут я ўжо па тэлефоне перапытвала, якія кнігі нашы з Вячеславам Григоровичам ёсць, аказаліся, ну, асабліва яго амаль усе, да. Вось, але у вас... Знайшла потім. Ой, Знайшла. як я не вгадала. Потім я знайшла, ми з вами поговорили, я ще гэтую знайшла. Як я не угадала. Слухайте, она Нічого. у вас есть. Ну. А вы мне ее не написали, не Да, сказали, ви что спитали, есть. я кажу, нема, а потім знайшла і забула. Вот, я, ну, вы вибачаєте уже, коли ласка. Нічого, дві, це лепше, чим нічого. Нема. Як, Ви ж підписали нам автограф, так? я трошки засмучена, конечно. Нічого, як я забула вас попередити, ви так весні. Она лежить ось. Я потім її Ну ладно. Юним читачам Дубровської сільської бібліотеки з пожаданням щасливого маленства. Ну, у нас же ж без автографа, а це з автографом. Да. Так что вибачайте. Це на книжці. У вас нават ёсць, Вячеслав Григорович, нават першыя кніжкі, конфетное дерево, і нават мой ровесник. Ой, якія вы багатыя. Ми багаті, ми просто це цінимо. Дякую вам, дякую вам. Я хочу на пам'ять. Вялікі вам дзякуй, Соф'я Миколаївна, за гэтую унікальную магчымасць пачуць вершы паэтэсы ад першай асобы. Мы сёння просто Да, мы сегодня счастливые люди, потому что это такий випадок випадає не кожному. Я дякую Софії Миколаївні, що вона сходила з полоборота, я сказала дочці, так я хвилювалася, думаю, ну скажу, ну не могу, там такі люди, вони ж заняті. А вона говорить, добре, я така. Ви не чекали. Запрошайте, коли ласка. Будемо магчимості. Дякую велике. Обов'язково. У вас приємно бути, Будемо приємно запрошати. бачити, ви гостинні, ви такі багаті, розкошні А ми- своїм. Я хочу уже раз, кто зверните увагу, что это все книги написанные Вячеславом Котляровым и Софьей Шах. Вон той столик Софья Шах, это Вячеслав Котляров. А эту книгу она написала уже после его ухода. И я так разумею, Да, это книга, книга Эта книга, присвячена ему. вибачайте, як сказав доктор філологічних наук БГУ Рагойша Вячеслав Петрович. Это говорит, памятник вы зародили Софье Николаевне своему. памятник. Тут все про его. Памятник. И верши. Литературный памятник. Да, да. Это вот книга, у якої все ему присвячена. Тут помнить. Это не все. Это могло бы то, что Быть еще больше. собиралось, но на два такие томы могло бы. А лишь я хотела уже, чтобы не распыляться, чтобы все было концентрировано в одной книге, поэтому
Именно на русской мове тут и биографические сведения, и стихи, ну, вот много-много, я только еще даже не все до конца, но это до слез, там местами. Ладно. Можна я Дякую, сяду? велике, можна. Дуже Можна. дякую вам, Дякую. Софія Миколаївна. Щиро жадаємо вам радості кожний день.